Fataha, fataha, fatahu, fataha, fatahata, fatahna, fatahata, fatahatuma, fatahatum, fatahati, fatahatuma, fatahatunna. Peserta selanjutnya atas nama Tengku Azril Abu Bakar yang akan membacakan makhraj ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu fa'ala yaf'alu mawdunuhu fataha yaftahu wa alamatuhu ay yakuna ainu filihi maftuhan fil mazi wal muzari bi syarti ay yakuna ainu filihi aw lamihi wahidan min hurufil halqi wa hiya sittatun al-ha'u wal qa'u wal ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu wa bina'uhu aizan lita'dati ghaliban waqad yakuna laziman. Misalul muta'adi nahu fataha zaidun baba wa misalul lazimi nahu zahaba zaidun. Al-babu salisu, bermula ini itu bab yang ketiga. Itu fa'ala yaf'alu, bermula timbangannya bab yang ketiga, fataha yaftahu. Dan bermula tandanya bab ketiga itu bahwa adalah fi'ilnya bab ketiga itu fatah pada fi'il mazi dan pada fi'il mudhari', dengan syarat itu bahwa adalah fi'ilnya atau lam fi'ilnya dan itu salah satu daripada huruf falak. Bermula adanya huruf falak itu 6 segala huruf. Bermula adanya huruf falak itu ha dan itu kha dan itu ain dan itu ghain dan itu ha dan itu hamzah. Dan bermula binaya bab yang ketiga akan sebagai pula itu sabit bagi muta'addi pada kebiasaan dan kadang-kadang ada ya bina itu bina lazim. Bermula contoh muta'addi nahu, mula contoh muta'addi itu supama fataha zaidun baba telah membuka oleh si Zaid agar pintu. Dan bermula contoh lazim itu supama zahaba zaidun telah pergilah si Zaid. Jino sulasi mujarad bab yang kelih yaitu fa'ala yaf'alu sabit dimanji dengan fataha yaftahu. Iban sabit dimanji fataha, ala sabit dimanji dengan fataha, yaf'alu sabit dimanji dengan yaftahu. Dan tanda bab yang kelihnya infaji fatah pada fi'il mazi dan pada fi'il mudhari'. Iban fatah pada fi'il mudhari', iban fatah pada fi'il mazi. Contoh ji ba fa'ala, contoh ji ba'a. Dan contoh yang kedua ba fatah, contoh ji ba'ta. Dan iban contoh ba pada fi'il mudhari' ba yaf'alu, contoh ji ba'a. Ba yaftahu, contoh ji ba'ta. Dengan cara ba impe atau ba lampe. Nah, salah satu daripada huruf falak. Huruf falak 6, contoh 6 ha, ha, in, ghain, ha, hamzah. Bina bab yang kelihnya bagi muta'addi dan pada kebiasaan dan kadang-kadang bagi lazim. Contoh muta'addi fataha zaidun baba telah dibuka oleh si Zaid akan pintu. Contoh lazim zahaba zaidun telah ijalah si Zaid. Ini tasrif sabo. Fataha yaftahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa zaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun.
Fataha fataha fatahu fatah fatahata fatahna fatahata fatahtuma fatahtum fatahti fatahtuma fatahtunna fatahtu fatahna yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani taftahna fatahu fatahani fatahuna fatahina fatahani fatahna aftahu naftahu Fatahan fatahaini fatahina fatahatan fatahataini fatahatin Fahuwa fatihun fatihani fatihuna fatihatun fatihatani fatihatun Wazaka maftuhun maftuhani maftuhuna maftuhatun maftuhatani maftuhatun Iftah iftaha iftaha iftahu iftahat iftahat Iftah iftaha iftahu iftahi iftaha iftahna La taftah, la taftah, la taftahu, la taftahi, la taftah, la taftahna Maftahun maftahani mafatihu Maftahun maftahani mafatihu Miftahun miftahani mafatihu Makna Fatahah? Mana makna? Hah? Makna Fatahah. Gimana? Kami. Mana makna? Makna Fatahah, makna Kalimat madi. makna arti ada pun makna ada pun yang kan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, bisyarti ayyakuna ainu fi'lihi aw lamihi wahidan min hurufil halq. Bisyarti ayyakuna ainu fi'lihi aw lamihi wahidan min hurufil halqi. Yang je ke pertanyaan je yan ba wahidan pakan inan barih jih nasab. Nak beri fatah. Karena bari fatah, pakan gubuh bari fatah. Awaidan. Irab je khabar. Hah? Khabar. Khabar so? Khabar kuna. Khabar ya kuna. Pubuk ya kuna. Rafa isim menasak khabar. Apa isim penasak khabar. Pak nok kepadum je. Nak usip lu. Nok sipluh. Kiban nok sipluh. Nok sipluh kiban. Nak usip lu fi Madinah kisah. Mdina kisah. Bandok. Ji berapa isim menasak khabar. Babih yu. Dojina leblabo. Kana sora asbaha amsa azha zalla bata mazala fariha Fahimfaka Fatihah Madama Alaysa. Habis. Ajit. Terima kasih kepada Tunku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.